Ljudi, evo nas u novoj epizodi, nećete vjerovati kamo idemo. Idemo odmah blizu. Idemo za Brazil. Kaciga je tu, a to znate što znači. Evo sad ću ga valjda u rikvert staviti i polećemo. Napuštamo Zagreb sa Airbusom A320 i penjemo se na otprilike 11.000 metara. Nećete vjerovati, ali istražio sam da preračunato u konjima svaki motor Airbusa istiskuje oko 30.000 konja. Znači puta 2 šišamo sa 60.000 konja. Cilj nam je sletjeti u Frankfurt i presjesti na veliki Boeing 747, popularno zvan Jumbo Jet. On je ipak malo jači sa svoja 4 motora. Nakon toga čeka nas 12 sati neprekidne vožnje do Sao Paula u Brazilu. Evo nas u Frankfurtu na aerodromu, čekamo let u 22 sata za Brazil, za Sao Paulo. Avantura se nastavlja. Iza mene se nalazi veličanstveni Boeing 747-800. 4 motora, ludnica. Čeka nas 12 sati uzbudljive vožnje do Sao Paula. Wow, jedva čekam. Ne zaboravite staviti thumbs up i idemo se u Sao Paulo. Evo nas na Jumbo Jetu 7478. Ana, reci nešto za YouTube. Sretan put nama želim i to je ogromno. Aurora, bit ćeš na YouTube-u? Aha. Ok. A sad pogledajte ova krila. Mama mia, a? Ogromno. Evo ga, nalazimo se negdje iznad Španjolske. Vreme je za papicu. Upravo smo sletjeli u Sao Paulo, sada je trenutno 5 sati po lokalnom vremenu, a u Hrvatskoj je 10 sati. Ništa, idemo sada, čekamo da avion sparkira i onda idemo po kofere i to je to. Na odmor, mada smo se trebali odmoriti jer je to bio noćni let, ali eto, bilo je malo bumpy. Res? Evo nas ljudi, stigli smo. Mahni Aurora. Ana. Ana, reci nešto. Bem-vindos a São Paulo. Prve kilometre obavljamo sa autom. Ana, prve kilometre obavljamo sa autom. Jest, idemo do Rio Grande da Serra, kamo mi je mama, i sada Mario će vide kako je promet u São Paulo. Evo, možeš vidjeti već kako izgleda. A čeka nas poslije još jedno iznenađenje, što ćete vidjeti kasnije. Jest. Nisu bez veze kacige s nama došle. Evo ga, evo.
tek smo došli u Brazil, a već se vozimo prema favelama. Malo pogrešili smo put i onda, ali doći ćemo. Srce! Nakon što smo se propisno odmorili kod Anine mame u Rio Grande do Sera, sljedeće jutro pripremamo se za put sa autobusom prema gradiću Maua. Evo ga, krećemo na naše prvo putovanje sa autobusom. Ana, reci nešto. Evo idemo danas. Aurora. Halo. Manevar na rikverc. Došli smo u vlaku, stanica Rio Grande da Serra i sada idemo do grada Maua. Mario prvi put u vlaku u Brazilu. Kako vidite, sve ludo i ludo. Ludo. Ana, gdje se nalazimo? Mi smo u centar Maua i idemo sada malo okolo. Prepozna teritorija. Evo nas u tipičnom brazilskom restoranu i ispred nas nalazi se popularno jelo koje se zove Pastel. pastel punjen sa mesom i sirom i to je sa sirom. A ovo što vidite je tipično brazilsko piće Guarana. Jako dobar sok. A ovo što vidite, to je mali frižider koji hladi, vidite što. Pa, bon appetiti. Alo, bon appetiti. Bom apetite. Evo, prenos nogometa Hrvatska u Brazilu. I još sam se jadno košinju naručio. Nakon što smo se dobro najeli, razmijenili smo eure, kupili SIM kartice i natrag se vratili javnim prijevozom u Rio Grande do Sera. U četvrtak nismo ništa posebno radili. Fokus je bio na odmor i prilagodbu vremenske zone, koja iznosi -5 sati u odnosu na Hrvatsko. Kasnije smo otišli naravno po još pastela. Usput smo kupili štap za pecanje i hranu za ribe. Na kraju dana posudili smo auto koji ćemo iskoristiti u petak za kratki izlet u Paranapiacaba. To su ujedno i moji prvi samostalni kilometri po brazilskim cestama. Hello, mi smo taman došli u gradić Paranapiacaba, što vatupi jezika znati mjesto od koje se vide more. Ima jedno mjesto tu koje se prije mogao ići, ali nažalost sada je zatvoreno. Ali gradić je povijesni gradić u São Paulo, jako poznati i idemo malo u poznanje, ali prije svega hajmo mi Mr. Night u Brazilu. Vamos! Idemo Mr. Night, vamos! Insano, sve, to ja znam. To je motoklub, je? Je, to ja znam jedan od taj motokluba. Ana, vidimo ova crkva je izgrađena 1800...
89. godine. Yes. I vidimo ovdje na svakom koraku puno psa. Jesu. Znači ovo je Paranapiacaba. Paranapiacaba. Piacaba. Još moram učiti jezik. A što je to dole? To je gradić, to je kamo prođe vlak. Aha. To dolazi vlaka iz Santosa. A to je jako važni gradić u povijesti São Paula. Jer svi vlaki su došli ovamo. Ona kuća tamo, koju vidite gore, ona je bila kuća od šef. Aha, ona sa bijelim prozorima? Jest. O, šefe. Gleda ovo. Evo, to je naše Big Ben. Big Ben, brazilski. Wow, a? Gdje smo mi to? Čekamo auto provat, pazi, dođe tu jer auto će ići tu gore. Onda bolje da se ovdje sklonim. O. Pa dobro, ima on je. Ljudi, vidite kako je to uzbrdica. Pogledajte kakve su to ceste. Ide on. Treba, ima dobre gume ovdje. Dobre gume, da. Idemo dalje. Koji mama ima drva doma. Znači ispred nas na slici se nalazi tipično brazilsko voće i ove cijene, znači to je reais podijeljeno sa 5,5 i dobiva se cijena u eurima. Kamo idemo dalje, Ana? Idemo upoznat vilu, kako se one zovu ovdje, Vila de Paranapiacaba, idemo upoznat malo tamo okolo, ne znam da li muzeum je otvoren sada, ali možemo probati jer je jako zanimljivo. Ok, i ne zaboravite staviti palac gore, subscribe-ati se na kanal i šibamo dalje. Ajmo! Vamos, vamos! Penso na história que guardo na memória. São muitos céus azuis, muito blues. Penso na distância que andei quando criança pra poder ir trabalhar. Evo, ovaj motoklub se zove Drago Brazil. Dragões? A, Dragões. Da, ja ću isto tu staviti jedno. Ili možda tamo ima više mjesta. Evo, Mr. Knight širi svoje ime i sada u Južnu Amerike skupa sa tuđima. On će biti svjetski. Reci Mr. Knight kako se radi i gledajte vi. Kung fu. Evo nas, već smo se upoznali sa novim prijateljima. Oni imaju svoj kanal, Instagram. Wanderlust Motorhomes. Wanderlust Motorhomes. W. W. Evo, vidimo se, pozdrav prijatelji. Boa sorte. Boa viagem pra Boa vocês. sorte. Tchau. Ćao. Evo, da vam kažemo par crtica gdje se mi to točno nalazimo. Primeira estação.
Znači, napravljena konstruida M1874. godine, je tako, Ana? Točno. Šta nam još tu piše? Demolirana je 1974. Evo ga. Ovdje na taj zgrada je bilo prije ovo stanice, a onda u 74 oni su srušili i su napravili ova stanica za struju, Aha, koji vjerovatno hrani cijeli gradić. jako lepi gradić. Prekrasno. Nastavljamo dalje. Idemo! Ispred nas je, a to je Volkswagen. Po kotačima. Tu se može dole napraviti. Pra mergulhar, eu já sei remar contra a maré, mas não venha me Vezana! pra andar de ré, Wow. pois é Evo, telefonska govornica je London London. escaldado Treba tu paziti što mi padneš. nessa trilha ando de Obično dok ja nekoga upozoravam, onda se to mene. Evo, akustika je super, niti mikrofone ne trebamo. Pitaj me kamo trčim. Ne trčimo ništa. Trčimo. Idemo. Trčimo na vlak. Idemo da ne zakasnimo. O, šteta. Izvadili su je van. Evo ga. I pogled na brazilski Big Ben. Evo, negdje smo zalutali. Ovo izgleda rock dućan. Ima zanimljive stvari. Ana, pa gdje smo mi to sada? Evo, tu smo na jedan stari sobe, jer tu su znali dođe radnici i su iznajmljivali tu. I sada imamo puno stvari tu koje možemo kupiti. Hoćemo kupiti nešto? A, sigurno ćemo. Čekaj da vidim šta ima tamo. Je. Pača mama. Evo, tu je povijest i sve kako je bilo. To kaže da samo muški su mogli ovdje Ma ne. spavat. Je, to je Ma bio ne. poseban za muški, gle. To je ono kamo su pišali i poslije su bacili van. Evo, a danas turizam. Nije pravi turizam danas. Ajde, to je to kažem. Evo, te kažem, nismo razumeli. Eu era de São Paulo, que só que eu venho há 14 anos, eu gosto muito. Ai, é muito maravilhoso. Evo, čarobnjakov šešir. Ima svašta tu, svega i svačega, ne Ana? Da. Ima, sa svim ukusima. Ok, tamo. Loco Breki. Loko breki. Loko breki. Recite nešto. Da, on je kočio te vlak koji su išli niz brdo. On je A. radio kao kočnica. A, loko breki, da, loko break. Je. Evo kako ćemo se vratiti u Hrvatskoj. Naš je vlak nam čeka. Taman. Idemo.
Kuki! Evo, izgubljeni u Brazilu. Idemo. Prolazi granicu. Dobar. Nema. Gledaj, ima. Ova kućica izgleda kao da je došla iz priče Toma Sawyera. Drveni plot. I evo šta je ovo? Parque Infantil. Dječje igralište. Jeste, igralište je. Znači, ispred nas se nalazi klub i kino. Lira Serrano. 1936. godina. Ana. Reci nešto. Prekrasno, žao mi je da je zatvoreno, ali inače unutra je jako lijepo isto. Muito bom. Evo, mi si uvijek nađemo nešto za penjati se, je tako, Ana? Uvijek. To nam je u krvi. Uvijek mislim da ću umoriti, evo, opet još jedan. Ana, gdje se nalazimo? Kod šefa? Kod glavni šefa grada, on je namjerno napravio kuća na vrhu da može ima pogled na svima. Na sve. Na sve i na svima. Imamo puno takvih šerifa, a? Imamo. Evo. Evo, ja mislim da su će vidjeti. Samo na druga strana si mogao vidjeti more. Nažalost je zatvoreno. Možda tamo, ravno? Ne, tamo ravno je nastavak, taj Seha. Taj Birding. Lepu kuću ima šerif. Je, on je imao najlepša kuća. Evo kako je kod šerifa. Idemo malo sportski. Što je rekao čovjek? On je rekao da mu je žao da nismo došli pred 20 minuta, da je mogao nama gurat unutra, jer inače preko tjedna samo trebaš se najaviti prije. Dobro. Ali on je rekao da Mario je uvijek dobrodošli ovdje, da trebaš se vratiti i da upoznajmo i više mjesta ovdje okolo. A sada? Sada idemo doma. Idemo dužim putem ili kraćim putem, niz brdica? Ja mislim da jedan i drugi. Ako padneš ideš još brže. Evo ti izaberi put. 10 minuta hodane, 3 sekunde ako padneš. Mama mia. Idemo po noniće. Prava nonička. Majko. Intendi. Entendi tudo. Entendi? Tudo. Evo nas opet kod auta onoga crnoga. Tu je valjda bilo za putnike, a? Ili? Je, kaže ovdje da na taj mjesto je bila prva tehnička škola za vlak u Brazilu. A, entendi tudo. Je, to je važno mjesto. To je bila tehnička škola. Što znači entendi tudo, razumijem sve. Ovdje vidimo, vidite šta piše, samo sa kontra strane piše Singer.
Ovo je sigurno neki muzejski primjerak. Garantirano. Šivaće mašine, ne? Singerice. Vidite. Evo, sad ćemo se nešto pojesti. Ana, za 40 reais. Je, možemo jesti koliko želimo. Je. Za sad smo na salate. Evo, ja ću isto što i ti, može? Malo ću snimati pa ti meni stavljaj, evo. Ajmo, dobro. Dobro, onda ću ja snimati što ćeš ti, pa ću onda isto to i ja. A što je to? To je piletina. Dobro. A ovo? Ovo? Piletina. Piletina, dobro. Ovo je rebra. Dobro. A ovo šta je ono prvo, čvarke? Čvarke, jest. A ono grah, riža i ti se može ta I riža. ovo je mandžoka. Aha. A ovo prvo tamo prvo? To grah. Ne, tu isto pokupca. A to nema ništa. Jesi sigurna? Onda bom apetići. Onda Nikola Ničko radi. Nakon finoga ručka vratili smo se istim putem kojim smo i došli, znači prema Rio Grande da Serra. U međuvremenu nam je stigao poziv od Anine rodbine Luisa iz Luis Moto Servisa, pa smo na kratko stali i kod njega. Ljudi, nećete vjerovati kamo smo Ana i ja došli. Evo, predstavit ću vam ljude. Odmah će vam biti sve jasno o čemu se radi. Ana, reci, pa gdje smo mi to? Mi smo Luis Vani Motos. Luis Vani Motos. Damaris, njegova žena. Damaris, Luis Vani. Luis Vani, glavni mehaniko. Luis Motos. I oko nas same prave pile. Malo ću snimiti da vidite. Evo jedan zekan, hiljadarkica. Ouvindo música lenta, ó. Música lenta pra trabalhar. Sossegadinho. Reci nam nešto još za YouTube. Evo, pratite Luis Motos. Ako treba vam nešto, on može vama popravljati. I za kraj Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Bye.